Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Hormatly cemaat, qaysı amaldardy, qaysı adamdardy jaratgan Allah Taala jakşı göret. Jaratgan Allah Taala iki nerseni jakşı göret deydi. Birincisi Allah Taala'nı maktagandı, ikincisi adam balası özünü alsız, özünü günökör sezip жүргөнүn. Biz көбүнчө адам баласы өзүбүздү мактаганды жакшы көрөбүз, өзүбүздү мактап жүрөбүз. Бирок Алла субханаху ва таала бул мактоо жараткан Аллага таандык, анткени бардык кудуреттин, бардык жакшылыктын ээси. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Leysa ahad ahabba ileyhi'l madh min Allah azza ve cel. Min ecli dalik madaha nefsehu." Jaratkan Allah Taala'dan dağı, jaratkan Allah Taala özünü maktoonu süykümdürögü hiç birini jok deydi. Mындайча айтканда, jaratkan Allah subhanahu wa Taala'ga jakkan, eң jakşı көргөн нерсеси ал мактоо. Ушундан улам Allah Taala өзүн өзү мактаган. Алгандай Kur'an-ı Kerim'inde en baştalkı ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bardık maktoo Allah'a taandık. Bütkül alamdın Rabbisi. Maktoo Allah'a gana taandık. Kanday gana jakşılık, kanday gana nimet, kanday gana iyilik bolbosun, jaratkan Allah Taala'nın kalosuz mümkün emes. Şundan olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü aytat. Allah Taala'ga kantip maktoonu aytıştırdı. La uhsi sana'an aleyk. Ente kema esneyte ala nefsik. Ya Allah, men sana maktoo alkış aytıp büte almayım. Kanday sen özüңдү özüң maktoo aytkanday. Özünü Allah Taala özün maktaganday, men sana hiç kanday maktoo ayta albayım deydi. Bul degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkanı, sen nematlarыңды, senin jakşılığыңды, sana maktoolordu men аны eseptep büte albayım, kançalık hareket kılsam dağı deydi. Biz kançalık Allah'a maktoo aytsak dağı, Allah'ın maktoosun büte bere albayt ekenbiz. Aytıp büte ada kıla albayt ekenbiz. Atkar büte albayt ekenbiz аны. Oşunduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona söz ayttat. Sen özüң maktaganday, men seni maktoo ayta, андай maktoo ayta albayım sana deydi. Ente kema esneyte ala nefsik degeni, biz Allah Taala'ga maktoo aytkandan özübüzdün alsızlığыбызды, kemçildigibizdi moynubuzga alıp Allah'a aytatабыз. Ya Allah, sen özüңdü özüң maktaganday, men maktoo ayta albayım depçi. Bir hadiste gelet, kıyamet günü en birinci beyişke girişçiler "Ellezine yahmadullah fis-sarra ve'd-darra." Alar kim dese Allah Taala'ga maktoo aytıp жүргөндөр. Kursançılıkta dağı, kıyınçılıkta dağı. Uşlar beyişke birinci giretken. Toy gülküde dağı, kaygı ıyda dağı, tokçulukta dağı, açıkaçılıkta dağı, iş жүргөнde dağı, iş жүрбөй kalganda dağı, денсаулык жакшы учурда дагы, ооруп атканда дагы, көңүлү ачыкта дагы, көңүлү түшкөндө дагы Аллага мактоо болсун. Сыноолор келди, Аллага мактоо болсун. Кандай ооруп атат эне, Алхамдулилlah де. Шунча мынакей тугандар, Алла субханаху ва таалага мактоо өзү жакшы көрөт экен Алла Таала. Бенденин мактоо айтканын Алла Таала жакшы көрөт экен. Және biz өзүбүздү мактагандын ордуна Алланы мактаганга өтүшүбүз керек экен да. Бизде кандай? Дайыма өзүбүздү мактап, Алланы да мактасак, мактайбыз, жоксо жок. Демек Алла субханаху ва таала дайыма өзүнө мактоо, алкыш, саноо
айтуучулардан кылган болсун бардыгыбызды. Амин. Алхамдулилlah. Ва ахиру дa'wana. Alhamdulillahi Rabbil alamin.